Kublepi baro syaka tup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ke sngi Shillong. Daka nuksa yat kejat laingut ki Samla natura Shillong. Ud kinong de jan lilam ya ka jingbom biang ka yo hakrum jayau taksistan. Talasi taksi kamai ki pulit hathan nong mensong wahe. Ban Kalumpung ya kendu beningkong kinong de bat nong thet Shillong. Bat mentang ni apai syaki Khubor ki bakam bania. Laingut ki Samla ki bakentup ya Welkin Stone Shadap u kersoi jingtip rendathiang bat u basai par Jylla. Kilami nanong ba tura haka arpon rio tarik kelalengkot dak kejan ban poi shanong ba Shillong ka bajingai amduna arspa khandai po hadu laispa kilometer. Kini laingut kila poi top Shillong haka lai tarik Rymphang. Kani kajinyat lenti kala syempor yaki hadu prasngi kenti. Kajing tumu bakongsan bakini laingut ki kwa ban trang ban pasat haki patba kamtam haki Samla kalong ban pendonkam yala kapor kabor bat kasap ban penroyaki daki jingmlin ki babha kum ki jing kilan met ki jing elekai babun jat ban lat na ki jing penshoy ban jing kring jong ki jingmlin basniu kum ka jing kiat bat ka jing di drok kilaong daki nuksa babha ngilapen i perthei syaki para Samla bat syaki patba dakani ka jingat kejat natura Shillong ka bala syempor prasngi thik kini ki Samla kilaya thu haba kila poi Shillong kidon ki por baki kwa bat ban sange no yakani ka jingyat lenti namar laluat ka met ka phat penban nilayai ai mensi mar keliang ban thom syakmat ban poi syakathong bangilabu hakmat jongi ban job wat lada ngimat bun ki jing e kilaong kila pasat yala ki jing sneng jing krau syaki para Samla da ka baong jit sanibha yaki para lok haka jing em jong phi deki para lok babha ki ban yarap e phi ban yo yaki so jakathong ba phila jubu hakmat jong phi kila kenturu yaki para Samla da ka baong shisin balabu yakathong tur syakmat klem jing ting jing rit hadu bandayo yaki so ka jing job Jom ke tadi teka batas kerting kan kasih ke kerting juga di Welkin Stone Shadap ngadabang hani bari basai parsela badam hani bari kersai jingtip tangimi na ka district Bokar ngami na ka East Khasi Hills ibasai mi na ka Rymphang bagi kersai mi na ka Eastern West dan hakni ka pon ngidan hani hadian bangina pendap ya ka jingak kejat ka jengi ka sedang na turah ka 8 Januari bani pendap yakni mentaksi kalai terik jamu Februari de ka ba pelongi banyak kejat pat kadi ka jing sautana ka jengi bat lambat kan ka jing sautana jengi nisim re ka sin jam bangin ya kejat ban pin sapreng Khubor bangin pidi bangilong persya drugs kamde ka jing tmu na ka jing yei ka jengi ka ba ngila ban pin dunai ka jing drugs da ka jing kejat handai kani ka ditang ka jing pidi ka jengi ka ba kumno ngila ban le lambat ki perlo jengi abang inang banjir ki perlo ngila ban le ki kam ki ba ka jai berneu ka sultanar ka ba ka imlang salang ka kiu bar ka yang kasam rukam kadon ka yang kasam ka long kadonnya ka jing hagi por bu ada berngi ngilaya kejap ni handai ngakram sim yo ban kini ki arung kim sim layo ban sim beta ngalaya hi maroi na itanagar Shillong kaju hi ka Khubor ka bangi pesapeng ka di bangilong ba ni pe ni ya percaya yo drop mo sedang la nandu mensha badang haki khalai ka sausnam hi suki ni jia kumtu 10 km atau 4 km dan mentapan ni dahdian ni ya propo sispa dan mentang ni asnan ni long distance di bangi ya nak jaka lembat ni samiru steng lenti natura hadu Shillong ni bu bangin dap spoksi hamrai kat kum ka jinya jengi ni klam ni lala ban pendap ploy de kalau simpor ni tang hinyau sini dan adu mandi ar pun ritrik hadu mentat kisde kadan pas ni hamrai hakasni thodiang ni klam simlaya ni lile medical check up de ladangi ken hi kisni ki bangi ya te kalong wetik tang pas ni Hakasisni mo kadan afsa kota.
Hakan di absor kata kanu kata piat kejat kanu kata kiras. Kita bangia nyim sudah pitan teng ya sta teng ya ski ka kilometer per kidon katkum ki jaka bangi habansa larangi habansa hajan ya kamjan larangi habansa sejingai ya kamjingai da bantam ya kasanpo ta kam panjudan ka singi bangia da bandunai kalau poru ka panjudan teng ya bi sanpo sapo ni lai pesan sa Kiat bitang mesti. Hoi, tam mesti bangia nimia tengi sa yang beri ni sa ki IB ki jakasa bang yo tengi sa misal sedang yang pak kasing ko banwan Kadang rezeki yang dia berpindang kontinu dan kini kejingat kejadian kisah cuma kena dibentar kijik temu bangi data kumba loong himana nikong nga sedang meruai dan mentangi iba kidan kipolok kiba kwa lang banya dan bentalang dan ngila ekran yang perinjengi bangin sa leru kiwi kam umdi tangka jinga kijat ni kwa ban kiulom bangin cycling na kawi ke jakasu ke jakaru telada kalar kalinti kapli hita ngi long klo hi bangin le kiwi kini kejingat kejat kedaitam kejingat kejat ini bat kedon kenu nuga menja ai awareness nak sama haka tuka jinga kijat ko bladap nyirung na kiwi college saki way college tenrai menta par mitip hi bah Meghalaya tu ki benai tulang ki sini city sini vacation ta dan school dan college tengim yo ra ken bangin ya dumba ban ai awareness ki college tengi sia bitang kelenti ban ni persang par bangin sapreng ni Khubor hi lingba social media Kajing penkenria ke sorkar rekinong di jan lilam na khasi market ke balaju syong baro shikata hakrum ke jaka yeng ki taksi jayau henry hakini ki arsnem balalet no ke sorkar kala penkenria no yaki syakar garikhana hajan ke jaka yeng kali bhoi da kajing thmu banshna penbha ya ke jaka kaba ki syong menshwa kani kekenhun kinong di jan kala kerpat na kibor jangka municipal ban pendap kloy ban shna ya ka yo kabadon hastan taksi jayau namar ka kamai kaji jangki kalahiar bak lebak kibor jangka municipal bat ki kontraktor kila Khubor ban pendap ya kani kajing shna hapo ukala lengkot arhajar arpun riu kinong yalam jangka ni kekenhun kila ut bakani ka yo thmai kamlong kababiang namar kidon bun teli kijing duna Teka bangin lirung hang turu kala air ke igi du ngimyo kam don tang jing khangit dan ke igi at susna bai kum tu kum katam te ngim ipat ibet ke men li song hang tu pat de Di pile kuno tren ma bakila sna mentawat pimpun pada kata. tu te ngin hab le yami hab le yakran pa ka song pat de sa ti lano pat de ngin lej pat de long ki jing pen bet jong sekretari bat presiden ni kata Pile kenu ya kontraktor ni ai gitu ya. Kenu kedo. Lalu pikan dia anak stay ni kalau kan mana yang aci asnem steng Mungkin kadang pinang subang masih ni stay. te hangi te ha la kwa bi ban le stay te lej pat de ru ka pat ibet ibiang te kan kom sna jong pi Mula lada kalong tak mungkin kena penslam isu ya Kenapa pide. Islam kan tu nginang hab ban yai song ba han mi swai kan laman li som tu tanggal air ke ai ngim mi yo ta am tu ila le ya thu hi ki ru la le ong sna kom tu te ngi tanggal air ke ai jang khangi ru kam don ke ai ru kam don te ngisam jing e kan ka jing ko jing khia ru ngim I dikena kan ban yo an tu te Ke gaji kentu jumpi jaga jika bos sarkar buat kumju iki. Kan tu ya ka sarkar kum bakal akulan ngan sna te kan le bha kan pe gen kum dong isli song le sa ni han tu te kam ya ha namar ba kal eru ngim yo te kadai man perkhat kan yang i bakan sna te jing kan yet ka ba biang ka e jing don kam hang tu kan ba ngi ki dong song yo ro tu ngin kam suk kan jing ko jing khia ro longin ngin yo kan la dang song hang tu ro PUI ba kambet kambiang hatu pisam ke kata ke jing siam jupi kadon ke jing le torti na kino pentre ne le tri na ke botol ka ke ga ba PUI iya kata te ngam pe mo e ga le torti ka sarkar ne ke le torti ka nong kinong tre ro ngam te pre kata te ang ba Shillong ngi ki pai ba nang ni ngim I hun da kom tre jong ki suno ada ka in haban ya mi sakmat in haban ya mi sakmat baik persak bikin persyak baik ho in persyak baik ya kata kembang ila ya pulat inom ai lat
Ini baik syakmat. Baka nunggu track dan ki member bro yang design kan. Long design, rapusan ngot. Ngila alit pet hi tu ka jaka ka jingsna ka bam iya ha nolor kata ka lenti rong ru ka bam itu le ikamba hiar spo top spo saptik tang mi dei sui ma hiar ga yo ka lenti ga baret no kata taman ket tang murni jan bam i long ya hiru ka entrance ka jaka rong ka jaka mi ru ka bam itu ithau ing man rong cha krem mi dei sui man rong hayo namar ka men cha ka long open ka jaka rong jaka mi ru ka dan Arliang ta minta pada kasulong be na pedeng kum tu kuman hiar be sepo te ban kita hujan bom ingiam hiru sepo Shibenta banwanra kajing shnga nya kinong shong kali ki badan hanong ba Shillong haba kilet ki wan shaki kam ki jam jongki ka man la kasngi ki pulit penyat kali ka renja police station rengkat kajing senran lang kinong yalam ka senjuk kinong nya taksi sor bat khapsor Hakalai tarik Rymphang kila penlong ya ka checking ya ki driver taksi hagi benta jaka nong mensong wa he ban lap ki driver taksi ki baladi kiat ne ki wei ki jingdi penbuat hakapor bakinya kali Habaya kran bat uba Denzel nong kendri ulayat hu ya kani ka checking taksi lale hadin ba layo ki jing ujor na ki pat ba ki basong taksi hakani kathan Kumta ban shngan kalit kawan la talasi ya baro ki kali kamai. Hadu bapenmi ya kanika Khubor ki pulit kempat lap uweiru unongnya taksi ubala buat karba udangnya kali. Checking nomor. Kani ka checking bangi le kansan kolong surprise pentas ni kedai ba. Ladang kajing ujuan nak kalian ki pat ba ki syong kali. Nak kapor. Yang ni ong banjir ka bangi susap ni yang tong ni wat so nak kajing tip mala so nak kalian apa ba. Sepatun kumnung ni ke ka kumuk nak ka ko kami nak kalian ba. Nak dulu ki jingin ni yo. Kini la yo i pentas ni kelas sakit. Ke keba itrat kalong ba ni pe ha tu keles ru kebun ke zero. Nasrai la i tu. Kinong di nong bam kila kham siar kila ka te ngangai skam belada kalong kumne profesor Shillong atra kinong di nong bam ki khamtam ki banyak kali ne komot kali kawan ki passengers ki basong kita ki kila bende ki bahi ngasam jo ki jonga jongno ru ngisuk mensim ni shnga nyilat na kado ko mesau te ba kaweiru long anjue berak osna kani ko porno kani kan long alert ya barok amta hangi mo ya barok hi kinong nya kali la kalong taksi kamai ni la kalong tourist ni wat ya ki private ru namar ki kita nak apa support kila don kali ki bersimak ki ya teng pimtip aba kila di nama bakali kali simak ki kila menyata mamat te regani ka syong ka bod jong ki bari pe ka an kinne ka kam te ngenda den phambi tinga ngai skam banang ni kan tang ka jing sedang jong ni ka cheki mo nama kan sabun nang ni syakmat khamtam abai dei bat kini ki kena ki bari drugs menta nama kan ni ru ka dewi ka bisibentam ka bala persir bala persaan bala pensmit ni sim sya ni shi ka dei ani ki por pemerintah dengan try kini tek siap pet dan perlu ke ba kalak nanti benginyo benginyo siapa sebab kunungin minyo eta kilat jenerap kunungin kamdak yang kini kijat meeting ba phe hakiwi ki cakaro oh ini ka ya bedi begini ka ketua jengkel benar ka sarkar ba mangi kali kan hapan pun eta tracking device dia tu kayu ada mekan ka cuba kalau ka jing pani jungkisia position apa dia tracking device ngelawan di mana kali yang hingga senjok ni senjok boarding ngelawan mi apa i office repair ngelawan mi apa commissioner ru wan ngelawan lang mai working person ba syam ru ngelawan kenduk terus ni tengi ang bangin ngelawan kontak i ba sangbarang honorable minister juni badi pej ke transport department ti ang ba jing imut merana mungkin kenduk i mar persya menyakran ti ngi apa bengi yok ketua first kontak badi yang ba Mom compare subata yang harapun in sale mai iran kam hakam ki jaki kan te yo sa shuap ya ka call ka jumi te hadu kan tang padio ya ka call ka jumi ke ka rai baki ki la rai halo ka terus ki bai hot nakali ang jumi kum ka senjok te hadu kan tahing pasya te ka to nomor ba ngi ong pi nadu kelas yang ngila juya kren yang tracking device I kan long optional ubashim umarshim ubam tre na kan board nomor la da feedback mentar literally ni sarkar nak post report ni kalau ba ke ephemeral ini dah ke use ini kata kalau very short term tang short term ka sebenarnya kau mengenai ini tai tang short term tang next atau kan dia berai kau mengawal pilasier kalau warna kalau ini kata kalau ngubah press ini kalau suppress ini kata dia nak dia kontak kita kebuburan sarkar pelang gini
Hakasien bandingkong ka Sarkar Meghalaya lengba katanat Commerce and Industries kala penlong ya ka lumpung ya kendu. Hapdeng ginong shna nong di bat nong thit ya kitiar bala penmi de ki karkhana barit ki badon hakkeleng kishnong jongkani ka Jylla. Ya kani ka lumpung la ple de Menteri Rangba Konrad ke Sangma ha State Convention Center ha ka tarik Rymphang ha ka jingdanlang kinong khayi ki bala mi khmat ya kiri ki ba kentup ya ka South Africa, Zimbabwe, Slovakia, Turkey, Nepal, New Zealand, Russia, Bahrain, Kenya, Australia, Uganda, Gambia, Azerbaijan, Sri Lanka, Canada, bat Romania. Kani ka lumpung ya kendo jong kinong de bat nong thet kala kentiu shibun ya ka jinya yo ki mar ki mata ki ba mi na kani ka Jylla. Kibakran hagani ka jingalang pli kilong Menteri Rangba Konrad ke Sangma usinrop Menteri Rangba ba snya bhalangdhar Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed bat ki Rangba ki balami khmat ya ka Federation of Indian Export Organization bat nakatanat Micro, Small and Medium Enterprises jong ka Sarkar India. Kani kalumpung kan kut hakasaw tarik Rymphang. This particular reverse buyer and seller meet a possibility. It is indeed a great moment because it is the first of the kind, not only in our state, but in the region as a whole. I'm drawn back at this moment to a story which my mentor, my leader, late P.A. Samla, had shared in one of the programs. He spoke about two marketing agents for a company. And these marketing agents were sent to one island. And the company was a company that sold shoes. So after doing the market research, the first marketing agent came back and told his CEO that there is bad news. Because nobody wears shoes in that island. We don't have any market. And so it's no use for us trying to establish our office and spend money and go there because nobody's going to buy. Nobody wears shoes. So the meeting ended in a very disappointing kind of a note. The second marketing agent came back, really excited, could not, even breathe and speak when he came to his CEO. And he told him, I have the most exciting news for you. That we have a great market out there because nobody wears shoes. It's a very simple story, but it speaks about opportunities and how we look at opportunities. It's about the mindset. It's about the person being able to see a situation, analyze it and say, well, look at it and say that nothing can happen and give up. Or look at that same situation from a different angle and say, wow, this may be one of the most exciting reverse buyer and seller meet that I have attended. Friends, I start with this because a program like this does not end, and I hope it will not end, with simply this particular meet. Menteri Ketenaga Community and Rural Development Ba Sostinus Sotun hakalai tarik Rymphang ulapli pajba yaka program Sampurnata Abhiyan 2.0 Haribhoi District kabade ka way naki aspirational district jong ka Jylla Meghalaya. Kani ka program ka don ka thong ban kentiu bat ban penstet yaka roy ka pa ha ka district. Ka Sampurnata Abhiyan 2.0
Kadai kasenjang bakongsan juga sorkar India, hakaba la itu yaki santeli ki Key Performance Indicators, KPI, ban bishar ban petngor ya kajingyat syaprang jongki Aspirational District. Kini ki KPI ki kentup ya kakwat kakia, kajing nang jing start, bat kajing ada ya kajing 4 ba. Kum kajing ya kun persya ya kajing pang TB, kajing ada ya kakwat kakia jongki kelung badang syuka, kajing yo ya ki jaka let bar kabati kena jongki kena kentai ha ki skul, kajing penbiang ya ki dawai injek na kabenta ki jingri bat ban wanra ya ka kuit ka suba ha ki nong kendong bat ki jaka sor. Ya kajing ya lang pli la penlong ha parish hall nong po, ha kaba la sakhilang da uba Middlebourne CM MLA, Uabhilash Baranwal, IAS Deputy Commissioner Riboy District, rengkat bat ki officer na kitanat sorkar bapher. Kajing pentrai kam yaka Sampurnata Abhiyan 2.0, kalong kadak jong kajing angnur jong ka sorkar, ban pendap yaki jingduna haka roy kapa, ban kentieru yaka imlang salang habaro kishnong jong ka Riboy District, kabalayo yaka kerdan kum ka Aspirational District. Khuborjylla ni kun sama lagi way lagi key indicators aga hapo jong ka aspirational district program, aspirational block program. Kali ka program halor ka vision jong ka NEHU agaba la launch ya ka Sampurnata Abhiyan 1 but ka target point nagamanta kerika launching ya ka Sampurnata Abhiyan 1 kalong ka pang kaba mangibaro kung ki nawela ki officers but ki padba baru ki badan hapo juga district kejuni but ki blocks ki badan hapo ke district kejuni kamtam ye ka aspirational district but ye ka aspirational block kathong jong ke sorkar teng ke sorkar Jylla lembaga vision jong NEHU akabai di programs ke bapher iba nakalian di Deputy Commissioner dan Meghalaya yang kita key indicators ke target keba ironkam nagabansa dan kentiu nagamanta kanu ka development ya ka thong jong ka sorkar ki officials paro ki line department paro nagamanta kumno bagila banpoi ya ka target nagamanta ka chinutoy edong ki pata hakili kiski the launching of Sampurnata Abhiyan 2.0. Karena tadi tangga launching of this program, but it is at the same time a renewed process, renewed promise. But kung kajing pentumai yang kajing kulat nagamta Badak itu ki Khubor ngilapoi syagabakut tak hadu bangin daya syambiang Khublai Shibun.